Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray ko min iloba, ilo la diaspora africaine. Hande ko dimanche 12 octobre 2025. Haray mi salmini on fo mi landi kisi don e jam. Mi do jam mo Guinée njon wonde on. Voilà hande wacce hakke mi yewtay do hande e pular. Concernant EO Live do en yewtay fi sage be membe Fouta Tuggen Elage Badrou Labe kanyum e citoyen be Fouta ben fou do situation lady mending hewti ko tawatani vraiment comment yewten sérieusement pour éviter le pur. Voilà haray mi weltano himbe yawnobe hanki ko conférence ela sellu mi weltano fo mi jarna on vraiment woni teddungal woni vraiment polgal molanangal yo taw hara ko o leader de men do o neddo men do jeyaado lagine plus précisément Fouta woni ko jama fo no holi no teddini ino tanjinori vraiment himo hana landede himo hana sollicitede fiyo ɓeyditan jamaji ɗin ɗum ɗo ko yettude Allah lewru arondu ɗo kadi himo noddira heede Allemagne to kadi ton kadi jama fo hiyay vraiment anda kadi ko teddungal donc haray toujours ɓe fowtaki ela sellu hiɓe wakkili hiɓe wadde golleji ɗin aray no haniri noon voilà non mi wattani yila e nder lagine on hande ko jibinande Fouta en général woni ko wone ko haɓɓiti o neɗɗo ɗo ɗen wawata duwaka hewtude ko présidence ɗum ɗon yaltiti e kene hay région ji heddi ɗin fof no ngalɗi haray miɗo weltano onon wonɓe partage ude onon wonɓe wadde cœurji ɗin haray miɗo weltani on sendite moƴƴa live on c'est très important fi en wawu ɓeyditude sensibilisa kadi himɓe ɓen hande désastre on hewtata hande malheur arata hara vraiment jama buy hara jama buy mayay ko leydi meɗen hara na hanunoɓe hara na ko hanuno arude ɗum ɗo noon si Allah tawi no hoddirno laatoto mais kono haray ɓay koye banu adama en anda ko arata jango ko ma ɓeyditanen jamaji ɗin fi watta désastre waɗu ko leydi meɗen hara hiɗen e sago meɗen donc haray vraiment miɗo tori on yon sakito yewtere nde moƴƴa nani donc haray hande foore on ton fopi yi no woniri hotto Guinée fof yi no woniri baskoton fof yi no woniri hande ko moyen Guinée on woni cadre ɓe mum e sage ɓe muɗum jogodiri citoyen lambda Fouta on ɓe manipuli ɓe fi vraiment yoɓe wawu jogodirde ɓe wallito Mamadi Doumbouya donc on yi wallitagol Mamadi Doumbouya ɗum ko jibugol lagine ɗum ɗon fof no andi ko jibugol lagine par ce que haɗi Dadis Camara ari Dadis Camara fo andi wondema o duwanoka wadde présentagol fo darike o présentaki ko jelo feƴƴini e ɗum ko jelo maayi e ɗum fi ɗum awa hande ko jibinande Fouta kadi wonno kadi ko darino kadi contre Dadis Camara hande noon si tawi wodi jibinande Fouta wiɓe kamɓe ɓe ronki combat on ɓe ronki hande kadi kamɓe daranagol gonga ɗum ko faljande molanande wigol yimɓe maayi yimɓe tampi joni hande kadi ko jaɓugol fenande nden ndara no heɓira gongel fi no feƴƴinira ɗum koye fi leydi ko nation wona yewtede e fi mum ina fi sous préfecture na fi district ɗum ko fi leydi lagine ni fof koko hawta il faut que jama on senda ko hawta kon ko ma sende gila lagine heƴetti indépendance en 58 ko jibinande Fouta woni ardaki lagine jama fof no andi ɗum ɗon hande laamu ngum fewta hay goto ɓuri jibinande Fouta ɓay en fof koye Guinée en koye jeeyaɓe 4 régions naturelles
hay jeyaɓe ɗiya région ji no wiide laamu ngun ko fewti ko Alaji Sellu. Jeyaɓe foreɓe no wowlude, jeyaɓe hotto Guinée no wowlude, jeyaɓe Baskot no wowlude. Fow no inni laamu ngun ko Alaji Sellu. Hara hina fi ko jeya Fuuta kon, ko fi ko jeya Lagine kon. Musidɓe am, ko ma interpellen saasɓe men ɓen wano Alaji Baduru hande ko kamɓe. Assimiou Diallo, je suis désolé, mais au live, mi wata ƴettude goɗɗo ɗo parce que vraiment j'ai un appel à lancer en l'endroit. C'est très important. Donc, c'est-à-dire, Elhaj Baduru hande, c'est-à-dire ko kamɓe woni moko baɓe Fuuta ɓen ko kamɓe woni ko hoolora et fi ko fewjana Fuuta hande. Que nous voulons ou non, hande hiɓe incarni ɗum ɗon e Fuuta Jallo. Hande CNRD on Alaji Baduru mi haalanay on laaɓi poy ko ono insori CNRD e nder Fuuta. Ko mi woni e wolde ɗo kon non miɗo wonno fankude goy. Mais mi yiɗa fankugol mi ronka wowlude jango goɗɗum waɗoya ɓeynan jakka ndikka si on tigi wowluno hara ɗum ɗo waɗali. Ma waɗa me hara on tigi wowli mais kono hutoraka. Haray non miɗo toro on yo naɓan Alaji Baduru o vidéo ɗo ɓe jentitomo. Hina yawagol ɓe. Hina yawagol mawɓe Fuuta. Hina yawagol cadre ɓe Fuuta. Hina yawagol citoyen ɓe Fuuta. Mais hewti ko citoyen ɓe Fuuta ɓen, cadre ɓe Fuuta ɓen, sage ɓe Fuuta ɓen, hewti ko fop wattana hila. Hande ko le 12 octobre 2025. Hino sata élection le 28 décembre. Fi ko Mamadi Doumbouya wona torede hande Lagine fo no torademo, c'est-à-dire himɓe ɓen no torademo fi yo wonu candidat. E hoore non hino anda wondema so woni candidat ɗum no wawi addude bone molanaɗo ko leydi meɗen. Parce que no wodi jama ɗuɗuɓe wiɓe ɗum ɗon faalaka ɗum ɗon. Awa onon non Fuuta hiɗon dono tawede e wonoɓe pilier e wonoɓe guide fiyo leydi men ndin heɓu jam. Fi moƴƴintingol fiyo geɓe ɗen sende no haniri. On wawata jeyede labbe Elhaj Baduru. Alaji Sellu holle sifa koko holla ɗo Lagine. Guide CNRD on holla ɓe sifa ɗum ɗo. Liɓa ɓe suudu ndun e ware toñe. Akizaɓe dossier fermanoɗo ɗum ko dossier Erguine. Acharno contre maɓɓe raɗoɓe hande hiɓe exil. Salo hayɓe recenso. Organisa référendum sans yoɓe tawe muɗum. Organisa élection mi waɗa ñalade tout hara kamɓe ɓe tawaka e mum few. Onon hande Elhaj Baduru tawon hinon wawi accompagnugol CNRD fiyo ɗum ɗo fo laato e hoore hara jibinande Lagine wono président Sel Dale Diallo jeyaɗo labe esiraɓe mon kadi hara ɓeɗo ɗen ɓe tawaka. Hara ɓeɗo ɗen hino halda fotta ko wata ɓe artit ko sadi ko fi maɓɓe wata ɓe wolluta e fi politique. Hara onon hiɗo jaɓi ɗum ɗon. Miɗo si tawi hawri ko ardi ɗon kon ko fi diina. Hay si tawi hawri on wowlayno ko hani kon nden nyande ɓe itta on wonki kin iɗon hanuno wowlude. Sabu hombo sabu jomiraɗo on. Sabu jomiraɗo on. Ardiɗo diina duwaka hulde bani Adama. Sina ɗum o merita. Sa ardike a ardinama e bange diina. Banu Adama duwaka ma hulɓinde. Min ko mi woni e wolde ɗo kon, c'est-à-dire ko fi yo ɓe ardin hakkil ɓe anda ko honto ɓe suti ɓe anda ko honto ɓe fewndi parce que si tawi hawri on yiltitaki hande c'est validé que ko onon instauri CNRD e nder Fouta Jallo onon Elhaj Baduru
ɗum ɗon foppino andi ɗum ɗon si tawi onon on sikkude yimɓe ɓen anda ɗum ɗon ma si ɗon sikkude yimɓe ɓen confirma ɗum ɗon awa ɗum ɗon c'est confirmé El Hadj Badru ko onon woni ko insori CNRD e nder Fouta cadre ɓe Fouta ɓen fof ko onon yuɓɓidiri ɓe e nder CNRD ɗum ɗon awa ɗum ɗon ko teddungal e mon ɗum ɗon ko ɗum ɗon ɗe woni ko confirma El Hadj Badru haray noon min miɗo toro on ɗo yo wonde trop tard ɗo yo wonde trop tard plus que ça parce que Mamadi Doumbouya wo laali taw ko candidat Mamadi Doumbouya wo laali taw hiɗon andi noon ko honto Mamadi Doumbouya tippi fi yo organise o référendum ɗon andi koye charte mo winduno on o signe koye on charte o tippi fi waɗugol o référendum on charte ɗon noon hino interdisi ko tippi ɗon hino interdisi gouvernement on fof yo tawoye ko élection ji kala tawanoɗo e transition on hino interdisa charte mo winduno on no interdisi himo ƴettuno kamilure nden kadi huuɗi à part ko windi o signe kon kamilure Allah nden mo ƴettunode kadi huuɗi yo Alhaji Badru à part ɗum ɗon kadi cour suprême on ko ɓurɗen hoolorde kon e yehi ko yehi sariya leydi men ndin imo huuɗi kadi yeeso ɓen ɗon fof o inni wondema kanko wo ɓe o tawtidi transition o wo hay goto e maɓɓe wawayta présentade awa El Hadj Badru mi sikki tun hewti ko yalton waɗon déclaration hewti ko yalton wowla noon jibinande Fouta par ce que on wata wolde fi lagine fof mais heede bange ko ardi ɗon ton hewti ko wowla noon ɓe mi ɓuri tañƴinade on haani ƴettude konngol hara hande kadi on wonali ɓaawo hara hina yo yimɓe ɓe nanu inna wondema Alhaji Badru waɗi ɗum ɗo Alhaji Badru waɗi ɗum ɗo mi sikki hewti ko ƴetton konngol en tant que responsable diina Fouta Jallow laɓe on andi si innama Fouta on andi laɓe Martin Tag donc haray il faut non hande assumons responsabilité ji mun ɗin ƴetton konngol mi naali konngol mongol hutorte mais haani ko wowlon haani ko ƴetton konngol andi no jibinande Fouta nden Fouta tawatake e ko sariya jiiɓete mi sikki ɗum ɗon c'est-à-dire ko il faut ɗum ɗon ɗen waɗon devoir mon on après ko waɗoyta kon waton hulu ɗum ɗon si tawi ko fii haray son haali ɗum ɗon ɓe sokay on ma ɓe ittay on wonki on hana hulde ɗum ɗon sabu honɗum parce que haray ko on hooliɓe Allah ko gooto si tawi ɗon hooli Allah ko gooto ko ma waɗon ko duwa ɗon wadde kon ko yehi e bange diina kam voilà donc hande noon buyno woodi ɓe andanɗa hoore ma ni iɓe andi on fopp moɗon on wawata yiltitorde ɓawre hande kadi on naati déjà e ko andanɗa hoore ma ni ko terrain de non retour mais ko fi honɗum lan wowlude ko parce que hilan andi banu adama falgay banu adama hino wawi faljude sayi wo sayi ko ɗum waɗi si tawi hawri kadi o yewtama o yewtirama no famira no ardinira hakkil wonno no gasa ko yiltito ɗum ɗon ko e on espoir ɗon mi wowliri min ina obligatoire yo waɗu komi wi kon mais c'est une manière de vous faire réfléchir encore voilà hande on yii ɓiɗɗo mon on Alaji Sellu jibinande Fouta on yii ko jokka fi dossier d'abord fi suudu makko ndun e hoore gonga makko ndu fusama e hoore gonga makko sariya ala ɗum ɗon fof on jaɓi ina fi ko suudu makko personnel mais kono le fait que waɗuɓe ɗum ɗon ɓen onon o werniɓe Fouta holli wondema on jaɓaniɓe par ce que sina ɗum hiɓe wawno wernede partout ha heddo surtout laɓe innon ɓe onon vraiment ɓayɓe toñi ɓiɗɗo mon on
be bonni mo suudu dum be acharnike contre makko e dossier ergine dossier mo be anda fi mu hay mo be fermi dossier déjà mo na normani laamuji sakkitori di fop hadi déjà be etike ha be dari be tay ala ko be nangira Alaji Sellu be tertike be do ari be ala ko be nangira be yiltiti e dum do ok sinadum duubi sappoy go Alaji Sellu woni ministre poste jidi na poste na ministre goto mais e nder duubi sappoy go e golli e gouvernement ene onon jama lagine on fop mi wone pose de question do ene onon on wattanali hila yo goddo laamu duubi sappoy go hara ko dossier goto jokkira ergine 5 millions de dollars dum do de wiyali on hay fuy yo goddo laamu duubi sappoy go ministre hara ko fi million joyi dollar o jokkira ko dum do tumbe mari ko be jokkira mo awasi dum do findinali hakkille monde si dum do findinali hakkille monde andini on wondema alla jonni on mo andanda hoore mani odo ko neddo teddudo ko neddo hanudo respectede ko neddo hanudo laamade wakkilo don tambito don fino laamora haray vraiment on bonni onon daribe fi wato laamu be fu on bonni Sellu Dalen ko wona do toñede andanda hoore mani ko wondude yawre fuuta fo non ina yawre makko kanko Sellu dey yawre fuuta fo koko Sellu darta do wona acharnede do jonne dossier ji fenande dum do ko fuuta fo yawa do parce que on neddo do o wadali dum e der leydi men din duubi sappoy go so ndari ministre be laami be do fewndo laami be do fewndo Dumbuya do tum o transition do tum be do fewndo buri Sellu Dalen jawdi be do fop no buri Sellu Dalen jawdi ko fi on andu dey c'est-à-dire ko be wone wadde kon c'est-à-dire ko yawre fuuta fop be wone wadde do sina dum ina million joyi dollar be jokkirta Sellu Dalen duubi sappoy go mo laami hara Dadis Camara aray wada dossier on ko tabal be ndara be taw ko fenande be ala ko be dangira mo Alpha Condé duubi sappo be ronku hara ko CNRD bandiji criminel ji yeyobe ko hada condi hara ko be ngarata do den inna jibinande fuuta sifa o neddo teddudo do den sifa o neddo modna fu teddini hara ko jibinande fuuta gilande ma e cadre be ben e mawbe ben hara ko fo wallitoto fiyo Alaji Sellu yawe e sikka ko Alaji Sellu wona yawede Alaji Sellu yawaka ko fuuta fo yawa onon jokkube CNRD aybingol Alaji Sellu wallahi ko fuuta aybin don hande ko yo Allah dandu ko wadi Alaji Sellu yo Allah dandu ko wadi Alaji Sellu ko fuuta fo wullata dum do gila modon onon wonbe acharnade contre makko wullay parce que on ala solution hande be jokkudon ben ko bandi be utilise de on ha be gayna si be gayni on utilise de be hendo on be soka ma be itta on hay wonkiki parce que nyande gaynu don be wallude wo nyande gaynu don be wallude wo koy be ittude wonki monki ma be soka on aw haray koy on andu wondema ko ma jama on wakkilo haray onon cadre be fuuta ben c'est le moment comment dirais-je o do den wonde yennude do den mi da goddo yenna der do nan donc sincèrement je ne veux pas mi da ma bloqué de arrête ça voilà donc haray ko mi inni onon cadre be fuuta ben onon wonbe dumannade comment dirais-je onon wonbe wallitade CNRD ben c'est le moment de se ressaisir artire hakkille mon den andon wondema si tawi onon tigi do reni ko e lawol poylingol wondon c'est le moment de revenir c'est le moment de toragol yafuye c'est le moment de dire non mais wawata jibude leydi amen din hara koye hoore sago amen wawata wonde voilà
Donc, voilà. On famille. Donc, haray musiben. Hande, on yi Ousmane Gawal. Ousmane Gawal ala ko wadali. Ousmane Gawal ala ko wadali. Mais hande onon tigi don suti ak Ousmane Gawal. Himo regret kanko tigi so wolali. Mais ko onon tigi den andi ko suti don. Haray hinako moƴƴanimo. Ko suti don kanko Ousmane Gawal. En fop meden yiden suti wondema. Il va regretter toute sa vie. On famille. Donc haray min komi inni ko yendaru en fo meden wallindiren fino dundo den gasira fino fi CNRD on fino dundo lannira. Parce que hidon andi si tawi hawri o woni do candidat so présenti do candidature makko foppino andi ko no habbi ko hundu hikitido hande déjà jama on fop no préparade dum no ngomi hala nayo jama fo no préparade fi gayni dugol e CNRD jama on fo no préparade fi gayni dugol e CNRD lagine hina CNRD je on fop modon on yi be interdisi parti on be suspendi parti on président Cellou Dalein Diallo wadi message mo 8 minutes on message don woni ko nana on famille dun donc message pour la nation oui neddo mo be yetano wondema fi makko on gasi hande kade goto haja kay makko États-Unis to be confirmani Mamadi Doumbouya c'est fini tongo Alaji Sello men gayni dun don mbudi ko wada ko fop woni 0 Alaji Sello hewti New York jama on fou yalti holli aduna on wondema ko odo men faala Canada on yi awa mi andi nayon wondema ko buri dum kadi are ko buri dum kadi are yo jama on préparo heblo message din iwtira baaw président on iwtire baaw makko haray non be cadre be mi woni nodditude do e be militant be sympathisant de l'UFDG yaltu nobben c'est le moment de se ressaisir c'est le moment de replier ko o side on doit don yaltu de non toro yafuye ko o side on doit don torade yafuye do mi do noddita kala militant jo andunodo falji yo nodditu o toro yafuye min on je suis prêt kala ninsudo andi wonde makko e lawol boylingol o woni yo yiltito o toro yafuye donc ala mo faljata kono non son acci non ha wadi do click wadi clack hare lanni parce que ko toroto do yafuye fop ko han Doumbouya nange si Doumbouya nangama hande kadi goto ndabantake yafuye do hay bajju en tant que Doumbouya non nangaka kala tori do yafuye mo wawa no wawa famede odo oninsi on famille donc si tawi hawri en fo meden en iwtiri ba président je vous assure koko yawi so victoire on ko badi dum dum do koko président o wolanno en ko nyande nga New York et Canada kadi il a besoin de notre confiance inano yo jabu goto jiba en hakkille den hanki minani message mi do addana ko bimbi do sa mi way mo ekutude ko goddo woli blogger jo mi ala wolde inde makko wolugol wondema fi ko UFDG no wadi ni no wattiri ni no fala présente de candidats indépendants ni ça mais min c'est-à-dire min ko mi innata kala hidu do président Cellou Dalein Diallo wata jento ko goddo go wowlata yo jento ko président Cellou wowlata ko min ko dum mi fala yen jentito iwtirem baawo président on si tawi hawri angida andi ko dewole ko gorol ala buri on iwtir baawo makko
tertoɗa ko goɗɗo go wolata. Moi je vous conseille min ɓay mi nani mi addanama message ji ko blogueur jo wowli ɗo ɗen si président Sellu waɗi ɗum ɗo min mi waɗay ɗum ɗo min mi watte min ɗum no kirɗalan quoi. Ça me fait rire quoi. Ça me fait rire. Et puis min ko ɓuri no yurmude yimɓe men ɓe hara ɓe ƴetta e ɗin haalaji ɓe considéra quoi. C'est incroyable. C'est que wonugol activiste ha sikka woni roi mais ɗum no yurmi hein. Wallahi no yurmi quoi. Président Sellu daro yeso fop wada message inna wata goto yaw référendum. O sariya ɗo waɗi en tawaka few. Jonnon ɓe tippanon e on sariya ɗon ɓe organise élection hara président Sellu kadi wona e sabu yo goɗɗo yo présento e ɗum ɗo. Mais ko honto woni hoore nden ko honto woni bukkol ngol. Ka ɗum ɗo kadi ko ma kadi goɗɗo ara yewta on ɗum ɗo kadi kella non on tigi kadi. Ma jaɓa non on tigi kadi. Hey. Hay goto anda ko suumi kon. Hay goto anda ko buumi kon. Hay goto anda ko wirni kon. Hey, ko Allah wodani nani. Ko Allah wodani ko wirni kon. Min ko min nata on. Jentito den président on ko wowlata kon. Iwtiren ɓaawo makko. Jonnen mo confiance on. Wata blogueur jo jiibu en ɗo. Wata blogueur jo ay goto arɗo jiiba hakkille ay goto. Argol ɗo ɗen inna no kambande ɗo ɗen président Sellu Dalen Diallo ɗum ko angal heɓugol faamu parce que o neɗɗo ɗo ko Allah waɗanimo ko goɗɗo wata ittude. Alpha Condé wawali CNRD wawali goɗɗo go wawata ko Allah waɗi. C'est que ko Allah waɗi ko goɗɗo wata ittude. Ene onon ɗon sikkude si tawno CNRD no wawno harayno ɓe ittali ɓe ko Allah waɗi ko Allah haɗi yo iwu. Hande Sellu Dalen c'est-à-dire kala ko yeyi omo annon sa inni a kambanay on neɗɗo ɗon hein c'est-à-dire haray a ɓurtay fanɗinde hoorema. A ɓurtay fanɗinde hoorema. Président Sellu Dalen Diallo hina min hina an hina goɗɗo go ko Allah waɗi mo ko woni ɗon. Ande on wawata ittude ko Allah waɗi kon. Si tawi non a tawi ko Allah waɗi kon an a hawranama mais yondino anda ko Allah waɗi mais tu ne peux rien faire a wata ittude ɗum. Argol ɗo waɗa vidéo kambana Alaji Sellu ɗum ça ne peut pas marcher. ɗum ko ɗum woni haala bonka ko wawɗa heɓude ɗum wo ko mettende parce que sa woli ko hana wolude ay ɓay toujours kadi yimɓe yaltuɓe wolanma kadi ko hana nande facilement tranquille. Donc haray menen ko men toroto jama on fop koyo jama lagine on fo na haybe UFDG ben tum mais wat ay on vidéo don kadi en français jama lagine on fo no torayo immo iwtira bawo Sellu Dalen Diallo on fera cette vidéo en français aujourd'hui hande solution Guinée on ko président Sellu Dalen Diallo on no fo no andi dum ina fi ko futa ojeya c'est pas à cause de ça ina fi ko pullo c'est pas à cause de ça. Mais non, ça andari atawi ender lady mandi fop solution on ko odo. On solution donc il doit andude ko honno gérer tamo me hara hina kambugol. Parce que si toi tu avais la solution, hara hina wawno kadi wadude ankadi solution ma on. Mais solution ma kon kanko. Ake o wada solution ma kon o wada kadi no falira non. Parce que si tawi hawri hida mari solution go wada ngen solution ma on. Mais kanko non bay kanko ko kanko Allah waɗiri ni ko kanko jogi ɗum ɗo ko kanko jogi o jama ɗo Sellu Dalen yoɓa hay goto e jokku ɗum. Sellu Dalen yoɓa hay goto e jokku ɗum. Min ɗo yoɓala ɓeɓe mbiyata fof kadi hay goto yoɓa ɓeɓe hiyoton no yano ranga gila bimbi ha kikiɗe fi habbagol Sellu Dalen ma fi tiragol photo hay goto yoɓaɓe. Donc, si tawi non ayi no ha andari atawi kanko no yata no welatama mais jodo fa min hande hara mi yo ha mi ndari mi tay min fi Sellu metitila mi ombay hundu kanko mi fanka mi jokka goddum go mais hande lagine en ha na ko jokken e kambindirangol do surtout daranibe gonga ben fo ko duwa ko wongol hunde wotere
Mais harana kammindirangol, ça c'est une mauvaise communication. Min si mi hande blogger jonano no daro do den hande jeado Guinée Conakry de en Guinée wonde kambande do sellu dale ma wola do min mi anday vraiment o do den c'est-à-dire ko aden to sokun quoi. Parce que ko dewol e ko gorol ko quatre régions naturelles buri on do ngala sina do yaltine on tigi c'est-à-dire min si mi dari mi tawi vraiment o do den j'ai pas plus que ça, je me contente de ça. C'est-à-dire mi ƴetta doole yande fof mi iwtira ɓaawo makko parce que mi ala ɓuri makko. C'est ça la vérité. Mais ko on ɗum woni kambugol sonka ɗumanno wola inna min joni sik ɗum ɗo waɗali ɗum ɗo honɗum waɗata aytay ko Allah waɗi ko goɗɗo no wawi ittude ko Allah waɗi kon. Donc si tawi andi a wata ittude ko Allah waɗi kon awa ko sellu waɗi kon ko sellu woni wadde kon sa wawali yawde ley ma ɗum etoɗa no rigilira ɗum ɗon hara hina dow a tampina e hoorema parce que sellu dalen hina o n'importe qui hay e nder aduna on hina fi non e nder lagine hina o n'importe qui si tawi non kon siɓɓe hiɗa yawimo mi yedda parce que ko musidɗo ma tu yawotoma ko musidɗo ma tun yawotoma parce que ko janamɓe ɓen jogimo ɗon musidɓe makko ɓe jogakimo ɗon min mi yi ɗum ɗon ani noon so wattani hila rapproche musidɗo ma ko toyi wo ko toyi ɓay tun aremo takko ma ko musidɗo ma c'est que haray estime mo doɗa mo jonnude on haray a watamo parce que an haray ko yimɓe ɓen dogantamo kon an on déjà ko musidɗo ma himo takko ma a waray ko ɗum ɗon nden mi inni wattanen hila moƴƴa iwtiren ɓaawo président on ɓurten mo jonnude doole haray ko addunolan ɗo ko fi yewtugol fi yo Elage Badru ɓurtu wattangol hila haray miɗo toroɓe yafuye haray noon ko fi wata feƴƴu ɗo par ce que fewde ɗo ɗen ni ko fokkita ɗon koyon andu ɗo kisa haray référendum on men tawta élection ji ɗin men tawta voilà ɗi élection ji aroji ɗo menen na élection ji amen men tawta few référendum on kadi ko président on tigi nodditini wata goto yow donc ça veut dire que si goɗɗo inni Alaji Sellu no jogui plango maɗum parti on no jogui plango fi tawtugol ɗi élection ji ɗo min mi anda kon to ɗin information ji yuri parce que min komi andi kon koko président on tigi wowli kon wata goto yow référendum en tawaka e on saria ɗon noon tippama fi organise gol élection président o wawata wide goɗɗo tawa e ɗon ko ça c'est la simple vérité hara noon ina min ilo wowli de ko président on tigi wowli o wata arde o wolana en ɗum ɗo o yaha o huwa ɗum ɗa hiɗon andi mo ka hiɗon andi président o wolanta en ɗum ɗo o yaha o huwa ɗum ɗa so si tawi tun o waɗay o asumay kadi o innay mi waɗay ɗum ala suuɗagol awa on information ɗon erronée voilà ça n'existe même pas voilà donc haray ko ɗum ɗon nden mi arno ɓeyditugol ɗo haray on fof mi salmini on mi jarni on sendite moƴƴa message on voilà haray en e saye jaroji ɗin inchallahu rabbi voilà là il y a un ici il faut le supprimer voilà. Ok, merci et à très bientôt. Faut que mi weltani ki on mi jarni on ko sendi tout le message on ko wat donc jidin kon voilà. Vous êtes nombreux mais voilà haray ko ngoto sella jabi jusqu'à la victoire finale. Tout le monde derrière président Cellou Dalein Diallo inchallah rabbi en folay. Président Mengon mi andini on c'est un champion. Wallahi ko wawi ko mingon mi wawata. C'est côté surtout côté physique. Fewndo do den ni min ko mi yiri président Cellou kon. Hanki toute la journée me de wondi. Mais ko mi yiɓe waɗa kon suka wawata waɗude ko suka woni wawata hanki mi inni on ko mi yi gilandema bimbi hanko men sertata vers 22h c'est-à-dire tu ne peux pas en tant que jeune tu ne peux pas ça c'est un champion ko Allah non waɗi ina mi waɗi ina an waɗi ko Allah waɗani ɓe donc haray iwtiren ɓawo maɓɓe ɓurten wakkilagol ɓurten ɓe jogitagol nani
en folay si Allah jabi voilà